Gwate ogeni mutegeri mwende kire mubango jwetu ja Tuchokanirie Kanyua ntukuya narwa ngicokaire nkatho inyingi nuntu bakwithirwo gwatandite na batwe naro twitegera mantu jegie TV television kana mbuga inya radio kwa intobira kaingi tutumaira kusikenia kana kusieka twi busy kwe mantu jara tukaraga ara medene yetu mantu intobira tugwata imbuga ja TV twitha tukiona gathaira tukiririte kana tukaririte turi a family na kagita kanja kana kagita kara umba ukarana na mwendo waku kana na anabaku TV na kagita kau imbi bati kujukia kanya kara kaingi kana imbi bati kwewa priority kwa tanana na Lisbeth Ntabera Wariongo Ndebendinja Lusenyaga na ninjere mekabolia TV kana kanya na endo baku kana family yako mbere woni ndethogania kinya thuri tutumaira TV itobati gutumira twena kanya tukauga tutumire ujo tukabanga program kana mutaratara jwayo no ntujara maingi wamba kuona kwe muntu utonya thuri TV ne atonyere TV ne atiumo atiomba kwaria mwe kurowe atiomba kwaria mwana na te TV yake kinya thimu ichiongo kuona ndombo chiekera kirasi ne keu ukethera muntu ikie WhatsApp ke Facebook ikuandika ethwi SMS kwa winto ja bibi ibibati kwethera bitengeri kanya kare omba kwethera we na family yaku TV ne mbega muno nuntu tari utwe twe TV ni kogu TV ni twandikaga na kule muntu watwirire atwira TV ni ta muntu kunyomba TV ni ta mwana wa kunyomba TV no emitwike mwana wa kunyomba mwana mungitumira wega kana mwana mungitumira nae TV no etwike ta mugeni wa guka ku kwenu akathukia kana akathondeka TV no etwike ta muciari mwega wa kurutana kana muciari wako wa kuthukia kwa generally TV ni mara mathuthuragia mauntu ni macokete makona kuringana na mikarire ya family ntuko ino TV kana into ino cia technology cithirwe ni TV cithirwe ni computer cithirwe ni thimu kana cithirwe ni radio ni ithiete na mbere na gututua robot yani gututua imashini igaturuta untu wa kwithirwa twina untu guku ndani yetu igatutua antu matina untu kana antu makwenda muno na antu magwiciragia kogu TV micieni yetu ni mugeni ocite kana ma computer kana mathimu ni mugeni ocite na kaingi maumirira mama kumirira kumana na TV na intota ino gucicite kugu twikara living room inugire Lisbeth ni kureta kathina banini. Okay, ningaurwa ngiarie voro wa TV no mbuge ndingiarie voro wa TV ni mbega TV ni tumaga tuone news TV ni tumaga tare na kawira vandu ni kwandivataiswa ni varendekana vandu andu awira okorwo ni gaproti ukwenda kugura vandu ukona taru okorwo ni maundu morimi maundu momonte matutethagia nundu wa TV lakini varia kathina gaukagirira muno ni kindu gitagwa remote ni turetagira thina sometimes thini wa meci na yeturetagira thina nundu wa riri nundu wa kurega gukorwo ni turanyitanira kana gukorwo twina mibango thini wa meci yetu ugakuthereria mwana ni arenda gutumira remote ire tha riu ugakuthereria muthuri ni arenda gutumira remote ire tha riu ugakuthereria mutumia ni arenda gutumira remote ire tha riu bu ni butubati kuroria muno vandu vau unte kwana remote ina thina unte remote yeje teke thimuga ni okuwatch remote yeje etumirwa ku control TV era ko wethera remote ina thina TV ina thina TV na thina na bu remote utomba kuga remote ina thina no ta uria witithite ngari na arua okerwa ngari igeta rwiro runene utomba kuga imuthigo jona thina kana kene kirasi no bati kumenya pendo ine gukunyuka mono nani ngauga munyitanire nani kana murege remote nundo remote yeno thairia mundu wena kwina andu matendaga kurekia remote to sensagia TV station TV wanatugecenjagia thiko ino ni twagire uguta muno thairia urona gipindi ugaukira ukathie varia TV ri ukavutia riu TV remote yagire yanyitwa ni mwana ambororie amenyita uguo ni ona gipindi kiria kuona nginya rikie point gipindi na point yetu gipindi gete remote ine na point yetu re ukare imbio tobati kwa kanya muno TV
kana ifamily yetu kana ni muturire no necessarily family no tuli kuri muntu ikaragai wenka kuri muntu ikaragai wenka na ati ti family ni TV na mutumire wa TV na nikyo mbugire ni mugeni kenge olosi ko inya muntu umwe ukarana TV weta kwa we na te kwa rairia weta kwa TV TV ugwite kuona kwawe Laila nda umaja ndeja kwa kukaburi onte ndira TV ego ndero na station mbugo iweku kana nyingi nyankuruki iwe si kwana no gwako ko nkiuma gwako kabakabambija gwako nte kuzita kuona TV eku ko uthaira ndeja wangwatire TV weta gushughulikia kuna maone makosa muno ko gikwagira nyamo gani giteo kwagira mugeni gitumi kira kwizirita gwaku na antu aba batiure kana tabiu indoku mugeni ejoka bugwatire TV by the way bere mugeni yao kaka kanenkerwo album akine karata kao kakuona album mugeni yao ka gatwika riu nende ya TV ende wanakura ageni mama ti andabu mauka muntu ekara nthi gwaku akina ukia remote akina biria gucensia ko ne kuona nya TV ne twikite murigo gwetu kana TV ne twikite addiction na TV bati kuona na mutaratara ukamenya kuma thaizi mwanka thaizi ethari mwana na bati kuona TV na kuma wikorua TV nayo no bati kaborwa no twakingi yes buka juke kanya na family ketha ni dio bugura bugacokanire Kanyua watinda atia ana bukoria skuru batinda atia bakabwira batinda etha bakona thina skuru bakabwira ukaranire ja family ka TV rio iri bugacoka bukagwate TV enu bukendera kuona roku ukuonaga te ukiurwa kioria ndio umeshinda aje shule no ategete TV ona ataigworo muria na imwana ugacokeria akambirio kwa mantu ja cartoon Eure iki atomindera ma turuga jukia kanya ori TV kaini TV ba unkorega na etonya katikati gantu family mono inyamo kono na mwekuru urijokethera mwekuru na kuona sopewe arike kuona soap opera murume na wako ukekendera kuona mubira putiara ona utumenya gonge atinda atia walie baba mubira muno nunturi mubira no retete thina muno na arume na TV na kwanza mubira batereka ile na remote yoba kuga ntini na mukabithaniria bo akiona mubira na nyana yongo gine na bakeza na yogoro iro manta mundu se tugere te mubira jo na thina te remote na thina kana uga TV touga imabangira jore alafu achoka uga mugeni akeja kwebo beta BMB akagwata remote ya change kintu kia mbere ira teta BMB ntetekaniria na no ntwakira tugukuti gwaku ndiuga uju oni wa John karibisha methe na mbuga nyiga chai go nditha iria aria oni mpendete mbuga imubira na agwa gwikirite mbuga gipindi kingi na ndi kuri muntu endete gipindi jake kiga Tuchokanirie Kanyua mbuga inya imwari na nenda kuona mbuga araigwa muntu janjo konge ategorene kana jamani ja lizi aria akauga na ndi mpenda kuona ora kana nyeno withiro gorene ndi kwi mashambiki ja ule wije gipindi wendete kuona kina kwa ugo ndethiri mubira wikirite na gwita na ara riko ne kendonga gora ndiaja teta BMB ndauga antage gipindi gya Tuchokanirie Kanyua muntu aragia rotha kwenda kansincere utimbo mfotilia utimbo kweja wikira mbuga inya gipindi antu bakwaga ndoni alafu we expect yanka inga metho wetati kanga sinjeno ntonti kwenda ukiona kwa wethero tukwenda bona TV gwakuri ndesha gwaku ndakorokoria TV weta shughuli ciaku bauga kubalia TV bauga lakini kama gutira TV ne utemforce dia kuona gintu tikwenda kuona na ontigete methene gwaku ni ongiforce dwa ni muntu atia kuona TV we ule wanego ule mugeni uyu ule ukite gwakwa nuntu wake ukite gwakwa ndomba kwethwa nkweje ina mbishiro nkaribisha methene ngokwira Lisbere karandia kana kwira Lisbere karandia one TV kokanitsa kwira Lisbere karandia one ndakwira tere Lisbere karandia kankuletere gasai obinsie we karandia wo no kuona TV bale ogure no kuona gakendo gakakobetukira gau kana no kuona itino cia kwanjero na nkuire karandia wo mbuga thayu ningo kare agipindi thaja iji na ndio nkaribisha gwaku na inkwenda kuona gipindi Mr. Joe mbuga inkwenda kuona gipindi kana mbuga inyi na ara itoka rinya nonto jana na nditu kare omenya kienine tokone mbuga imbaririnya TV na kanto beto ibaririe ka ku information mbuga nkwenda kuona mbuga nyende muritwa igeri nkwenda kuigwa thwa bikumira na taarifa egukinya thayu ndeja ndachinja channel no mbuga station yengi tukare news ntukuona kuna makosa
no ntukontigaja methe ne jo tiuni wacenjia na wakothereria gwakwa ngionaga gibindi giki gia wakothereria gwakwa ngionaga kipindi gia tucokanirie Kanyua na wakothereria ne bau TV ni kiroretie riria wauka nundu ninona we mugeni nginecire kangwo sangire gacainde gikaigire njoka ngendie na mbere na gipindi bare natigirira ngiuka nawe ni akothereria ni wikirire gatuni riu we angatiko wanda na we thina barere bore no thina barere bone atiri thina ni bwe okay muntu na oragia atiri igwari nwansensie akili bamwe no gure kune kwaga nthoni muno wathie kwene ri tigana na TV cione ona turekana na ntumene no ntumbuga kaingi na ira ntumejaga mbuga mugeni kusinsia TV waku no minyama wakana ojuthire muntu atasinsia TV waku akuru kura ntu barabukaraga na bonje enu kuma mbuga mwari okwo nguye gwitana kwita ugwe na mbuga murumegu kana mwekuru oku na ana baingi bakwenda kuona TV access omba control atia ugo mbuga tekwenda mwana oku na TV mono omba control atia kintu kira mwana oku kana content ira mwana oku akona TV TV ira nyingi muno ntuko ino indeno ya digital sina kintu gitwa parental control na no block no kuigwa no block tabora tu block adimo ugu kethoro muciari we no block ugaca kwithwo no kwenda ku block ende bo monete niyo anankinya kwa nyomba ni ati ni kwithura twana ni tugi muno na ni twenda kumenya mauntu mengi muno na tabora twariria muthenyo ngi tukiuga ku discipline mwana okimweresagira bo gitumikio kurutha wanatiga ciana muno kuri na antu mama tutethagiragia micii ni tumatiga aku na no kwigwa kaingi na ugu antu makenege na guti wira ongi muntu arutani gwikara ndi gutinda kiona TV iri bone kenda yono gintu kia mbere te kogurite au nuntu ni kiyo wigite nyomba kenda kiona gwa wo buri bone ati we uri mwene ku muciunu we uri mamu ku muciunu no uri baba ku muciunu TV ni gintu kia gutethia mwankinya mwithura mwina mawatho menu mugekira mawatho one bubu koneka kana one bubu koneka kana one bubu tekoneka kuri na mauntu mangi mbirigite kuigua makiandirwa kamemenia aciari makauga kana antu makauga kwindi mwana ntu ino TV cionthe ni cia kuribirwa muntu na kuria kuribira TV na nikenda ciana igitao muntu gacwanagia na buria gwake gwikari ugaca kwithirwa kuri ku thina iriku muntu athuthuria ni makuonania no ma TV ina thina na nikio twikaritie ugu tukiaririria muntu antu ni matwikire robot ethirwa ni nguo na thi no na Lisbeth arekirite nguo ega na TV ni ngatinda ni uragite ni kenda nkinyirao mbikara moneka mbuite taburia Lisbeth yekari na muntu ati kwamba kwerwa na unja Lisbeth akionekania ri wari kari ugu kwina mauntu mengi muno maina uthubani na gintu gia kairi ura ni Lisbeth na wewe witagwa ritwa ringi kwa ugu tumbutu nkibota kwiganania lakini nuntu TV ni gintu gia kuwe wikaraga ugu muticokanagiria Kanyua nakio waburia gigukwira wewe na meciria maku athuthuria ni makuonania wega muno ri utinde to cuthiriritie bari ugu gutebu iciria ria kuri kugitaburia rikarite riba ugu na nikio ugituma wona especially ciana iria nini ni gukura iti antu makumenya gwikara makarungama makeaririria tari ugu ni ciana ciegana inkiumba gwikara turi ugu makaria kimiru magacokaniria Kanyua ugu tugucokaniria lakini uga kutumonite na twike parental guide ukira parental guide buga wa guide TV what kintu kira ku watch and all that mwana uwo umara eta buga kusethana na bangi muthomithie wega wa muthomithie gintu kiu gitionekanaga akamenya na ukwa akinyano ubati umbo control atakira ku watch no utimba ukontrol bura mwana athie kuona na unja nuntu na unja ni kwene lakini ugaca kwithura nwi karite nthi ukamutara wega nitabura we guca twana tukithie kwene twaurua ni mukuria irio ari niki kamutu kwenda kuria irio guku gwetu nuntu wake twerirwe tukarogwa ugu ngati mutwana tugenda tukiaragia tugenda riu ugaca kwithura ni merirwe na undani ugu no kwithura muciari atamera makaro kwa Madam Lucena okuari uga atiri no twindikane gitari mwe aciari bakwa bakuririte kanisene muno na ndi bate tweta piirerea ndari class 2 3 kwindumbo twina omochibukithiori na ndi ndeja ndambiria kuina omochibukithiori ndorua baba mbori mbio kuina ndamwire ndwembo ira twitana wa skuru ambira ndwembo ichi ankoma na nkaigwe rokino anje kaire na ndino kumenya uni nyende ndegwita na aria ndetha irana inya betite nkabori anchi abo kuina ndwembo chi ankoma kwa ija umanda mluse akuga akauga tukeja kuritana mwana gipindi kina iki antu banene kana gipindi kina getebui ogatega mwana akinya kongania amwira anje go gutaga kira baba mbere gitebui yorieni TV kuringana na ura mwana akethwa aritani kwi gintu kimwe mendagira TV nuntu akwithirwa bura tukuthie na mbere na mauntu makigenda magikuraga
wabu mantu makuthi na mbere magikuraga ugu TV ni guturuta mauntu mengi muno nuntu ntuko inu buria njo yaugire wekara ugu gicuthiriria TV yaku no kumenya mauntu mengi muno kogu ni gintu kiega na ni gintu tubati tukiamukire na niyo nteto cia kuboragia TV bari ogu ati nuntu akwithirwa muntu ati bota ku control no ankinya cuthiririe bari antu bakunga mukono ba ugu ka TV ekare yau ni kithimi kiega gia kuthima tuyo turi antu ona igitara kuria igitara kwendi ukuria na TV anga Kanyua dining table inara gituma kinara gya TV thine riku ugwa tikona jako koniana baku gitu gitibu ikana tukona ciana ciaku gitu ni kuringana na buria ukamaruta ugaca kwithirwa ciana ciaku weo baku weo mwenyewe utibota kuria mukaraniria no geca kwithirwa account gakubetuka na ugu yo boletie TV no gaca kwithirwa na kwenu ni rio mbomu yare ku au njana ri tere ku tuko mami hai agacieka gwa tha ciega na ngakwitha ngakuri tere ku tuko mami no ugeto mama TV wera gwatire bonke bota kurigiriria bubwe na unja utiomba kuga atiri utiomba urigiria boy mugwetie TV ugago kuone TV tigana nayo gikare bari ogu te kwari we wa mbere kwenu mwa mwite nani ntitikane na golu TV ethrabu kwenda kwithirwa bwina kanya as a family no kwenda kwaraniriana na baku no kwenda kumenyora batinda no kwenda kwaranira mukuru waku utiorie TV wo megurite kana ne kugurite kou ni kuringana na kwenu muntu na cha no but yeah no TV tiomba ku control gutwika nyomba yondi kituma mwana kadiri ora kwenda TV Taura TV nyayo na program weyo TV kana bareta program ugasa kwithirwa weo ugasa kwithirwa weo kana bareta program cia na bakareta program cia antu baba netha fulani ugwa koriti uri maukaraniria na wewe ule niwe ugacagura tiga kwenda gutura gwaku kuria ni ungutura gwaku wewe niwe ugacagura na nikio nkuga atiri TV nikio uja gukirwa kwireta kwa intelligent content TV ni gintu kiugi muno na nikio mbugire ni mugeni atujire TV bomutejo gwithua kankwire nikio kwiragwa na nikio ere ya goro ti ambia nini TV nikio ere ya goro nuntu ni mugeni wa bata na ni mugeni wa gitio ari baria gwaku mucineka akuthima ume waku na mibango yaku bonki bota kwithirwa bangite ku kwenu muciuru ntikuona thina ri bo bagu riu nuntu nikatumamire for example tukuthie ku mama tebu tutikumenya bo kuthie na mbere na unja bukwira gwatigana kwathie ku mama wethio kama membo mwana ciare kwa thainu ugure gutina thina ri lakini tiga kwenda gweterera wigwa mauntu buria mathiire na mbere ati ntukura boretie TV mathaa mathatu mwena family time kibwai tukingi ko ripindi bibi jaga ukethirwa merare ikiri no tulusi arenda tonye batu no tugakuriana na no etho tu akathithia kwawe kuri pindi bingi na inya mutegeria getikanira ni kuri pindi bingi bijaga bite bati kuono neana riu ri kuri watho kijaga thaije ndakora kipindi kijaga kuri watho riu irio ugwo kinyaga nyomba kuma ngugine turi bururi-ini wi watho ari titiga kuthomora ntu bera baimete tia kwiritiandikie na iria na bethara baimethene beterete aciari beja othaira boja na kugwe kipindi kira wendete kuona soap opera na ijaga thaiu na kipindi kiu gitwati kuono neana katika kwarandiana na bakuonyora batinda cukuru ri na kuona kipindi kiu imbie batukuja mbere kankwere na ni Elizabeth imbie batukuja kero gya mwikere bubie biere imbie batukuja atwaranirie no tore TV ni biashara ya muntu noma TV ni wira wakwa thirikari no yeturi kwi thirikari kwi rugonge rukoragwa rwi bagugwirwo ni kucuthiriria mathaa maria ipindiria igwikirwa TV ni na ni mathaa mariko rugere gutumirwa bo nikio aturi ugu kwe mauntu tutiaririria no twakwithirwa kipindi giki gioka mathaa ma ciana no makana tuma nikio tugucokaniria kanyo tubathie kwithirwa tukirunga na tukithomithania indi tukiaraniria bo twaranagiria na umaturani ugu onu noma ketha baretaga ipindi na mathaa jabio niki kwina parental guide riu ri niki kwina parental guide waku we mwenyewe parental guide na ni koragwa bara remote ni ri ni we bakuithurira kiria na bakuba kona tiona ni kuringana na buria kwikarite no tubakuthi bare migo control thirikari na TV bare mina baretaka no kwina universal TVs kwina universal programs na the America kwi muthenya na aja ni utuku ule Mount America mainau konto kongine utuku na TV iji DSTV iji na everything chirono kunde kwa hiyo ila makarata kipindi kya baba nene na America ndio tuko na aje muthenya koko gwana bako ibone no tukipindi kiu America ni ule ne bukwa kumucie we ukarutha bo bati kurutha information Mount Mother no nengerezo no kathira ngatukuru ningiuga tareu TV wanaciana ino igioka cituge cia kuthiriria wa mukiona TV mukuthiriria mwe ya guruga TV bau nebo mukuthiriria TV kaibau koguo uguo mwakorwo mwiva muna twana tituku mubati gukorwo mwena urumo thiini wa nyumba iyo
na mukore muthondekete gatibo wana ciana ino igioka muvangane ati aba no nginya tuikage una na ciana wona ciana ciatu ciauka no nginya tugacenjia no korwo ni gipindi kiria wendete ni getha tugakorwo twina time ugekira watho waku mucii ugekira watho waku na gatibo ya waku no nduruaga no nginya ukore wina maundu mairi no urenda kuona TV na no urenda kwaria na ciana koguo no nginya wiguo rito uyu wiko na wiguo rito uyu uragukira na njira iriku no tiro rito bwana baku otiro rito ba TV eku bobati ukuruka bwana ne kuringana Lisbeth no twakwithirwa atiri tari uri katugucokanira uga TV ekwa ndenda ija mbere yana bakwa wewe na ndi Lisbeth tugucira kuri muntu no kwaria uma kwaria uma tugucira kuri muntu ungienda ciana ciake ciuka mbere kwaria uma utibu nkiomba kugura gintu kenda gukiuka kuthukia gwaku mucii utibu nkiomba kuthi gwicereria sumu na unja kenda yuka the thing is this utibu nkiomba kuthi gwicereria sumu na unja no tunuicie gakwa kugitatia kuthukia gwaku lakini TV gutibu nkiomba gutuika sumu gwaku utikirite mawatho kuringana na wewe na TV kuonekania bale ugu kuri kwibe tukagiraga mariera-ini kwa guti kuga ati ipindi cionthe ati ni nthuku riu ri gankurie kuri muntu uraugire auga atiri kwi muthenya hendreni ari nene muno magatheti-ini ikiuga antu maethe ni magwitia mibiri ya kubanga uciari na no nkinya twarie sararuku yariku ni kwarirwe na ugaca kwithirwo nuno more ori bori ni turuthati ugaca kwithirwa ipindi tainu ugu nicio kuruthitwo uthuthuria gukonekanua mathama ma ciana cia cukuru ma kuona TV ni maicikene ni mariku ipindi ruku gaitigekirwa ku kuzikene mathaja na basukuru igwo ri muciari mathani maicikene to izikene ni twizi ciana igenda na kuri antu TV tiona kwa buru kuri antu nyana batina no makone kwithurira gwaku lakini gutebu nkiomba kuga ati mauntu monthe ipindi cionthe ni nthuku kwa gwitigekirwa mathama tore ya kwa buri atire otuingaga buri atire tukenda tunogoka kwa gipindi kijaga na kitibati kuonwa ni ana na bayu kijaga ijo matha ari ana baki wango kia kuma miaka 10 kuinama na ana baku iba miaka 3 kuinama wako 6 na kuinongio miaka 8 ana baure ugo we muciari ukendaga kuona kipindi kiu na ukendaga guspenda kanya na ana bawa bugo ati kwenda obenga beta bedroom ntu bageta ba mambe na no kwenda ukana nabo na no kwenda kuona kipindi giki ibwega kuona kipindi kiu ana baku bareu na ugachokera izi mutegeri tunogoke tukunde roje ndeke moka na izere kagita kaga kaimo no gasinse mutambo na warani natu gukurukira namba SMS irere nthiguru ya TV yaku 40321 ugitwiraga uri na gipindi gigita atia kana uichangiaga maoni jaku iguru ya gipindi giki tugocokera mutegeri wa WeruTV kiri mubango je turia tucokanire Kanyua gicunci gitu kia biiri twitegaira TV mantujege TV na kanya kantunja kana TV and family time imbi bati kujukio rito bora munene na obati ku control ata TV yaku kiri ana baku gwatara na tukukurukira SMS namba SMS iri nthiguru ya TV na ngakuthomera 40321 twaranirie kuigia untububu wa kuigia TV na family time tukiga wa maoni jaku ngasinsia mutambo tuendele na mubango jojo tutigirire ati kipindi gyaku kirio kira wendete nkuruki na ana baku bare ya wendete nkuruki nya gipindi kimu na kao mokinya umete ngugine na ante ko rusi yake nye vela no pinga zaidi generally ogukinya umete ngugine wethra ana baku bare ya iba gwetereta umangugine na by good luck or bad luck kipindi yako na kigyo gikwambiria thayo na by the thatu ana baku baketha bagito mama na kipindi giki kija kumathitire mwanka thatu uri muciarire obati kujukithaga riko ni wone kipindi giki wendete kana ni wari na ana baku menyora batindora bethora bari skuru no twaba gweterete obati kuthithia ati imbi obati kujukio rito bora bunene kirinto bibio bie wana muciari ni muntu no kwigwa na muciari ni muntu na nenda agwikenia kogu muciari te kuga tugaca kwithirwa na kwenda gwikara nthi baria one gipindi giake ati karutho guaca kwithirwa gikeno giake kia kuigwa muthenyonu ati kuigwa kwaria na muntu ni ekare nthi baria ogu one masopu maume gucamari kugu nkore yake ciokanire bamugu nte kona thine ri bono ntu TV kire baria ogu ni kenda igatunogora meciria igatuthomithia igaturutana na igatumenyithia
Ukwigua ciana ino ri gaitinda ikiarirwa muthenya no nyene kwenda kuongera nkauga ukeja kwethira mbuga gipindi kira keja rimwe kiumia ntukwihutio yomba gutuma ana baku bathirwo ati no ntutirwonana nabo ntukwiu kwina menya lakini ukeja kwethirwa gipindi kira gita o kiumia ntuku cionthe no bati kwethirwa inya kwina mathaa ukaregethirwa gipindi kiria ukauga kantege ana bako kenda menya kaire njira iria na aru tugutumira ira nyingi jawara tugire thru ja YouTube uga no withirwa kana karia ana nya bakwita ukeja kwithirwa wina thimu njaga kana uria womba kuthithia nya ukiona ja thimu ne gukorukira ke YouTube kana ke into bingi no utumire ukethirwa wina kanya na ana baku YouTube gwirisa bundles na TV tumagira stima na vaungenda kuongerera ringi mbugi atirire wanokorwo gipindi tekia wa muthenya wanokorwo gipindi no arie no wone gipindi umuthi ukarira ciana rucio kwi maundu mamwe mundu ekaga mathabu ukarurio kona atirire kwi maundu utangie epuka na nurenda kwira ciana na nurona no nginya omere umuthi kana ciana ici cikwenda okwira kana ciana nurenda kwira ciana kwi maundu mamwe tu no ugerie view we vinge nundu na wete ko kegora kwa muthenya at least ugeru kaundu ko kabetukora kini kambi gure ciana ino irenda kuga no kona muntu uria ukwenda muciari uria ukwenda muno kuona TV kwira wa muntu kumenyeria gintu muno kutikio kingi kithagirwa gikiega kuga asa kwithirwa we wirwa ku wakwenda kuona TV ri nwankinya withirwa kwina kathina kai bantu na muciari uyu kuona ri onthe nenda kuona TV ri atho ne mbuga muciari gwa gikeno giake ni menda kuona TV ni ndekererio mone TV ri lakini ugasa kwithirwa ni gutuika bantu kugatuika majukumu makwa ta muciari ugu ni makuthukanga nuntu akwithirwa ne kankwenda kuona TV then TV enu yetina wira mucioni nuntu ri muthenya umwe ciana ciakwa ciathuka ri na ni na TV bau ugu ri yantethia naki koguo ni gucuthiriria mount monthe lakini te kuga ati twikarage gakue koni kana au indi atene TV ni nthuku na ipindiro cionthe ire ku ni nthuku nuntu itukubota guturerire kurera ciana wataburia uririe koguo kwa ni nkumubingiriria yauma na unja nario kinya thuri tuthekere tuga mantu a remote tuga kwire mwinya remote yomba kwithirwa ina thina womba kwithirwa thaja ici na ndigwe gipindi muntu endete na gipindi giki ungi no nendete giki kingi ukona na ndi remote ni opo gutunyana ukona kanya karia kaingi nyibo antu aithirwa TV ira iretera kugwirua iretera nyandu wa kaigunya muntu akiuga toria ni TV ici no ntukayo tusumbura ugo teona kirio kwenda na ni nteona kana nchoke ge point yengi tugire ndaigwa Madam Lucy akwetauga TV ije arume beto bageta inya mibirene wombo tega okaja kuthira mwakoro ku atendete mubira na anto aeja kaworia TV okauga ndeta kieni ne kira arume bange tathikira wa mutigirayo atigwa akiona ipindi arona arorega wachietera kira kuona kira ke mubira no ntoindo were okurigiritie nja mwana nawe thaire woria katunde ugwe thaira TV ukwenda gwita kuona mwana nawe ndio tumucure na arageta thaira kwenda akwenda kuona cartoon ya kuona matangazo na ndi ndaja na ngerekano ndauga ngerekano na kwethirikana na kongo tigire na twana gwetu twana nyetu twaira tantrums kakarira gakagira ni ntogeto iyo ate ndo TV etagwa ngora kinjere na nusu ntu wake na nusu ntu wake muntu akwethirwa nusu ntu wake twana tureta thi no in fact muntu mukano ati akuga bari gwake muci ntu akwethirwa muntu murume no ankinyonire mubira nebu ationera mubira ku nyomba akaje kuonera na una na au kana kaka kamenya kugu kimbati kuona no ankinya ni kionire riu na ni baba arege kuona nyomba agenda kuona na unja akaje kuona riu tuiona atwire muntu mukanani ri nkwenda kuona soap opera kuma thaa 5 cio tukuri nkinya thaa 8 cio tukuri au nibo thine kaumirira kaburi ava ne mandaga kwira atiriri twanginya we mundu murume utinde ogete stress cia kuthi kuonera muvira na kuu ubatie kwamba kumenya we kiongo mama waku nake ni ngingo nona ndize kana nona bareta birite twana nena uguo twana ni tubatie ukoro twendie niteguo Theire oenda kuona kamuvira na oni mabatie kwerewa. Taruo korone ciana ni batie kwerewa ni thari ya muse. Ria kuona ndwe ria kuona. Hakuna kitu kama hiyo. Mupira ni kitu kithona ni mama waku. Mongia waku arori uguo ni amenya atiri ni thari ria muthuri enda kuburukia tumeciria. Ona korone ngwenda kuona gipindi nundu nike kiongo nani ne ngingo kanyambe ndimire na mugakorwo mugitwarana
Koguo ni onte kone no ntu wewe meciria maku ni kwa kwenda kumagwithia ba mari koguo ni onte kone na ngingo no misi kiongo ngi koguo ni onte kone kiria nkwenda indi wewe wone aka ni makuvinyirirwa muno na guti muntu iciragia atia na muntu mukanu ni muciari wenda gwikara nthi akona fashion akona bumirugire kuthie na mbere na agekara baria nthi akona soap opera akona gaburia akamama nginu magwikira nguo na buria makonwa wendo ni arume maundu kwa gipindi kimbendete kuona kia WeruTV gya kuruga gipindi kiu gigankurukira imbige wanta ukiri muno na gipindi giki ntionaga ukena citeithia ni nkambuga ngatetheria family kwa ono tu iro biranka ruga tika nkara ukamenyera au lakini mubira ogwe borire kaingirwa otuno tugatonyera na family wingi kena turanyire rojo tuko roro samukie naru nyamo bira tongera sumbi na ndinago nani ko gento batio gwitana bwa mbere kinya atara mbauga ache thibo bare akwa mbece nyingi no kwithwa ndi babo bira no kwithwa nani ndienda kana kaga konkera ora mubira ngani ndikira ni na nditaira uniponera imponere irio birugwa ogwa emenya ukari na lengo kuruba jara mainge tuka bathogana mantu a kitchen na ivoera no to na janjare na onto murume athogana ja ome na ndi intaga nkoria buga ankarita na kana jaka kaka karinga mubiro ngaigwa ga gwitanga na ari na ndi dai wo bakwa ndaira nkuona rikone ndaira nkuona gipindi kia rikone ndio na kenda ngutethia no tutiro turakauga kwa thikira nako ore ndari ke karija bara bakorwera tonga twakajuga mwana na umete skuru nete tutura twa club na ara tura tokwanda wa form 4 to project na twene kamukebene ngina noe abangite atwekera rikogoro ethe no agwikite na ara nchukune kana store kenda twando no tungaie kura na ndi akeja kana kajukia kitchen monga uju ijore ndera na ndi thina rere ponte otutera itine no tura project na konda kuthiria bwega nde una kuthithia na ndi uguthaira utaga irio bira birugwa na ndi banga ora kana gakwa kakethwa kari among bara bageta kio kana kari kugakora na tiko gakora mubiro ona ndankareja mwalimu retre college kenda gwitana mwana na ndaira ndona mubira nkauga okuigwa ora ringa mubira jwebo na gwa joka gwa takana wake roringio nyuma na ndo kego gagite kukoje gerere bo Lisbon wanokonaga irome tusie karete nthi antu mane ne oguma gitinda marumiririte oguma shangiriete maretwa na matise bo mapronounce kwa ndisi anagwa chunkuni kutikio ikaro matethia kutikio ikaro mareterera muntu karambia kona atije birthday ciana bawe ende na ije birthday ciana babubira ogo renda kumenya atije marietwa kijage sonko chana ana ni abati ogo renda lakini babubira ije bondo ogo renda kumenya rieto re muntu kana renda kumenya skiro e kogoro ore ari babubira ene ibuje marietwa jao batu tote koria atije marietwa jana twite kanene ndiugatire utakwenda kumenya oni kwenda kumenya marieto ja mwana ojo aja mono atikira wigwe rieto rire jamenya ngani ora achetha ambita na kambo ikainya ko gakaithithirie rieto no ntono kubitana kambo ire kangao na ko gakabitana na ndingera kana ndaeja na ingera kana ndaeja na uria mibire no ukethirwa rume mati kumenya mibire no ituraga thiete kuringwa riwa ana kwe bantu negwire gugitangaswa muntu mukabonthe na menyaga ngantuko ya na weekend inu ni cia mibira fulani tafadhali arume ni mamenye ni makubinyiriria kamuno na akamate gukena akamainga no jara manda mlisi bathi kuona kama ne muntu nathione mubira muntu none mubira gwake kana muntu namage agacuthiriria no jara risi ugambe awaririe mantu ja kuruga nani gipindi kira ante kiendete jage kuna mbaru domba kuona kila nkauga batite kina ndiga kuruga imbivo twitana na ituje kuruga twenda pa chef weje baturugire ndiga kuna mbaru ndomba rimwe gwikira nyanka igo mwe kurombo na ndimbi ukutheka kamwe rera nje twari achenjeria rojere jerondanio nde aere ndinda kere ndo arenda kuona nani nenda kuona kamusero nakanegua ura kajuice kadha omoro ribone ati kamusere kau guti muntu gagakenerera take TV re ari mauntu maria maribone TV no pirisi mubira no retete thina muno misieni na niu bamwongwa na nkiuga TV ni mbega lakini bakinyirira ba mubira indi mwene mbugana kabe kathuka
njite arume baba inge batheka nja lakini mubirene no atheke tena stress nontu muci ni stress menye bare athi agetani na arume kuonera mubira ni macemania bau nerika yake ni mambiririe kwaria ndeto nurarika no twathaka kwa kuri wana ana kore wathaka lakini nyomba kaya madam Lucy kinya thwa kuthuri wewe koroe kankuria wewe mwe koroe ketha ka kuthuri na nda kaigwa na ndira raira aringire kabira ndio irucio ka na nda kaigwa na kwirwo na to bathaka kona tabo mashagiri jaruci aringe kinya na ndio kiuma njoko ni mpole ruci kumbe chindwa pepo kumbe mubiro ore taruci mbona ndio unatukiona TV na ndio pia na ndio stress ni direre tukiona TV no to nada tukiona soap operas tubati balance imadhaja riko mega imadha toy family as a family imadhaja riko mega ja family time na imadhaja riko mega ja TV tubati gwika atiri ni getha tutikavitanie kuringana na maoni makwa ni ngiona ni getha tutigakora tukivitaniria maundu mama nundu thiini wa nyomba gutina mundu utena gitigi yake tuonde tubati kuiganania maundu ni getha tutikavitanie nakothereria mutumia ekirite gipindi fulani na ni mwambiriri kuona ni ndige gutinda ngimuthumbura karekie kuona no korone mendete kiu kingi ndekana ona kuona TV ona twebanga gipindi u birio bionthe na tukabiona bionthe itha ire kutuba tu spend TV ne na nile kutuba tu karani hiyo ya ringana na toro ya family yetu no tokwe tuize madhaja utaskurira kwa inyanya ba madhasta cio tuku ndio sita kwa rokere sikomi woko madhaja rikumega as a family uga nduna no thina bala yokagira family time aja aje uti mtu tukagana na tukarania tukarike tukenda thina irethagirwo ribo biashara ni no ya TV ni atiri kuri mathaa maria mari goro na mathaa maria matigoro kwithaire wa muntu wothe station enda gwikira mauntu maria makumenyithia antu ithwa ni ta news na kuri mathaa matimake kogu kusagura mathaa ni antu kama kerutira meime mo mari mo enyewe nuntu ri kwaria uma indi antu kuri irio cia kibwai na indi antu kuraithiriria umwakia ciana kurora umwakia ciana kana ni maruthire wega ntukwana mwana onu wa cukuru igucaga ati mu mamu baitha ithatu nuntu ana mwalimu engwa na gukwira wana ndagitari wana atarani wana thuthuria ni makuga wega ati mwana na mame tene nikendethirwa ina turombiganu na nikendaga ukira refresh rui kogu mwana onu ntukwana mwana onu tukethura twina kamucemanio getu twi family tha inya cio tukona tha itano cio ni gwarike kuona twarikia kwa TV cionde kogu antu ni mabati meime na gauntu gaka kankibua ugaca kwithirwa community yonde kana bururi wunthe kana twina arutani kana twina arimu atarani mamarivo ethwa ni makanithani antu makathomithwa wega mathaa maria makwithirwa tugicokaniriria micii yetu ta family ni mathaa ma bata muno na ni mathaa mariku na kwaria uma ni kuona ni mathaa maria tu antu makuria irio cia kibwai ana ba weekend ya kisasawa sasa uguo karagiria mwana waku weekend imwe yoka kaethori Saturday na Sunday hari antu mama tiruthaga umwe ki Saturday na Sunday okathithia ore ikundi wethero ije gikundi gia Sunday okauga gikundi kia family yakwa kia Sunday na Saturday kwa uthakenda mwekuru nyethwa gikundi ni ogwiteta kingi ukeja wakaranthi na kamite yaku twana tunde turia ani bakaria kwa bwira lakini ontu kubati ucokanirie Kanyua njui tuba kuwa kiume kionthe na niana no kumya mwana akurana ntuku ingana ugwe ukeja kwithira mwana ucio urathuganagia kiume kithiru tigo thugane kiume no nete arimu mangi engi muno na no nete arimu ukura arimu bangi bonorire baba ingi bena madha ukiona mubira while you are away ukiona mubira kwa ina arimu bangi na madha we family utapati gutura TV actually ta news madha mata news ni cia mithemba mingi no twetha atari uria thaa imwe riu nirio mukoragwo mukiria kuringana na mibango ya gwaku mucii kairi Mr. Njue nkori atiri kenda mwana akoroka kigerio irazima mwarimu headmaster thairwe klasi na thayu ntuko cionthe ikia tumikona class teacher iketokona assembly are iketokona assembly ndikira ni yes na ndi assembly lakini te lazima hand teacher thairwe are assembly na ndi na muronga aura na arua akaja tekoro ukaimusemani ni tukenda kwithwa mwekuru ucio na kwenda tukuriana baba na kwera wa umbuka kwiginto kena mpendete time yethu ije ira inya wege pindi no mwe kanya na ategekerea
na ni ntege arie nana na ringi tukairinganira ko utirazima headmaster through assembly headmaster no atia kona TV na ugu ni thaira chirio kwitha mpomba kunenkera mwekuru jukumu eu aritia kunenkanira jukumu enu nontu mwana onu rire akathuka mwana onu rire akathuka kana mwana onu rire akathiona we tiga ukaigwa ugo na ngai akunenkera mwana onu we muciari wa mwana onu na ni ne muciari thuka akera muciari uri ororagia ciana thini wa mucii muno ni thekana ni ngina angikorwo ni ngina ni kiororagia ciana muno ni abatie gucugurikira ciana ni atige gutindania na TV muthuri yauka muthuri yauka wana TV ni acugurikire ciana iria kuga TV yorwe Lucy ukona kuga TV yorwe no tuba kwitha bamba ketha batiki TV ne pange tukiro tinda ati aka wina thina ukona thina skuru kana wendelete ati pange bai TV ne kindu kia wengi no ciana mami no emureri mami no emugi ku no ekaugi ku nyombenu koguo gaca kwithirwa mami na ugire TV ne bo ni orwe mweri ne kunikirwa na kirosi TV cia kunikagirwa tene kanya muthane buke stop kagira ari Mr. Anjwe oni ndiuga atiri oni menya ndaitaniro nderwa ngina imwari mokurigaria nderu nyakana gagionka kenyontone agatego ou na agatego uri mwokona kathura rimwe kathura nyakamuruma nyonto gakuthura na agatega kairo kona kamuringo ukakatiga nago nkaikathurire ko ngina nwe mwarimu wa mbere wa gwikia kana kare skuru na ndithaire baba bokari area kaije muntu ure munene area ingina ko nyara bakethwa bareo amwira nije onde mwarimu oni nije de class teacher hendi teacher bando akeje ja weekend Sunday na Monday mwana nandi just na thoganire mathogani jawe hendi master ja Saturday tiga kuthomora rume muntu murume kagakwere kaburia onto ni madam Lucy otemo cia wa batata baba aira okejo akiuri hendi teacher na ndio keto twana akio akarande goro tukore na baba na ndi bamenyere ngatunyie tu gukinya wari ekigo kimwe ono mami muruma na kamuringa na mami na kireta nchambe nkoroki kwau etionora no tobokuge honora wewe tune mbaru tobati gweta tune mbaru ari na ndia ja kuria ingua jani mwana ndirari mubirene ndona kaburo bati kuko hato okaringo we muntu weta wangania uchetha mubire muno ndokarajwe we jetwete mubirene ntuko yuke ngina eta bae ntuko wingi gai ro akoria weta watethro tukurikana ole to ngania ugoto gweta atere chuko ndendo chinje na ndo weta ngania nije kaona ro te gwate nyamarie taja okaka chinje na muvira ugije no muciari ko ukore muciari mwana ku eru nera tezamba oy muciari na nkoke muciari ngatoni ngatoregereria wote madam Lucy yani tojera getu ne bado tuchokanirie Kanyua asiari okay mutegeria tugi asiari bagatana asiari kinya TV tena gitumi korokiana na TV ne bati kuorua kethe mantu ja family bukamba kole mantu ja family bukarikia mugeni ya jatika kumugwatira TV na ina TV kwawe arejeta gukuona niguo aranirie nawe na antu bangira bobweta kabangitika gusensagia TV wethera tantu bakiona gipindi kia tune mbaru one ni tune mbaru je ugo wekira rikone kana no kwenda gwikira ipindi bingi no kwenda kuga tukona au tute tukone kingi na wekwene tutiko kuona TV kwau TV tikere gitumi muno kinyete ono tukare na tugatura maisha ja mega muno we ni kwenda wira we TV ni amana muno TV kedre gatonyera gatigatika family no important kuliki TV one na mpangilio na igeto minya TV ne mibango eja na mpangilio mubango juju thaizi mubango na siku na TV ingi tetumaira mpangilio juno ntunara ipindi bibi gwekirwa igo tukonge mathaja imwanya kwa uthai bekirita kipindi gya baba nene na naja imuthenya okay na kitu mkwena gintu ja parental guide ita regulate program ira mwana okuonaga na mwana te akwathana TV paunapo endo kwathana mauku endo thoma excessively na thoma excessively endo thoma kabisa na thome inyoka mwita kwira na thoma na thome lakini ti mwita kwira naona TV
ni TV tike kire mwana tike rinje kama daire mwana ro tukomba gusunka mantu na ndugi marute meciria ma muvirare muno ko tugatigira tukwena ro mutegeri WeruTV kurikane kaire namba yetu ya SMS ni 40321 withiro kigwatanira na tukire mbango kumontuko ntuku tugacokanirĩa kanyu tukamenyora mantu cha gwita mwanka tuku wingi mwathani akutharime